Thokozani gogo Parafin, insizwa yakwaNdaba la eCape Town. Usho umuntu obulalami uyazibulala. Usho leli sichaza amaphupho apha igugu lethu section 4 103 ka number 12 sichaza amaphupha. Ntobulalami uyazibulala. Uhlutshwa ngamafufunyana siyawakhipha, uhlutshwa sizalo zamathakathi siyazibetha, ukhosi sihlutshwa nantoni nantoni ehlupha umuntu uyaxhuzula siyakubetha, nantoni nantoni ehlupha umuntu kuninhlahla siyabakhela, nantoni nantoni ehlupha umuntu yusho ibaca akuqengela la eCape Town. Siza abantu, sinceda abantu, mamela inhliziyo yakhe bethini buyafuna ukuza ize bayifuna ayifuni, mamela abantu uvalela indlela zakho, siyazivula thina indlela zakho mazivabiwe. Ukhona ukuthi ufike, ngiyakubona uyafuna ukuza, indlela zakho ziyavalwa ngamathakathi, ungayazi ukuthi kwenzeka ntoni, kwenzeka ntoni kuwe. Lapha eCape Town unamba 073 730 44 24. Mawushiyile Thokozani Camagwini, Thokozani Camagwini, masithi Thokoza Camagwini, thwasile insimbi emhlophe, thwasa nensimbi ebomvu. Ungangeni WhatsApp ngesigeso ugezela wena. Makho Thokozani.